Nyimbo cia gũkũngũĩra itua rĩa igoti rungu rwa mũcirithania Kipkurui Kiberion ciambĩrĩirie mĩarahuko ya ũmũthĩ thutha wa maabitha atandatũ wa rũhonge rwa KWS kũnyitĩkana marĩ na cira wa gũcokia igũrũ rĩa kũnyitwo na kũũra kwa mũtegi wa thamaki Brian Odhiambo. It is my finding that a prima facie case has been established against all the 6 accused persons sufficiently to require each accused to make a defense. Each accused therefore is placed on defense. Hao askari 6 ambao walishtakiwa na kesi ya kuteka nyara ndugu yetu Brian Odhiambo, kila mmoja wao ana kesi ya kujibu. Hivyo ni kusema kwamba kama hawatajitetea vile vilivyo, inamaanisha kwamba huenda mahakama ikaweza kuwapata na hatia na ikaweza kutoa hukumu kulingana na sheria. Nĩ cira ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe mũhĩtũku kuma rĩrĩa mũtegi ũyũ wa thamaki anyitirwo nĩ maabitha a KWS na akĩũra nginyagia ũmũthĩ maabitha atandatũ wa rũhonge rũrũ magĩtanywo kwanjĩrĩria gwĩtetera kũgerera mawakiri yao kuma tarĩki 8 mweri wa 6 mwaka ũyũ. Wajitayarishe sasa kujibu yale mashtaka. Wamepewa njia 3 ambazo wataweza kujitetea. Njia ya kwanza ni kwamba watatoa ushahidi wao kwa njia ya oath, kwa njia ya kuapishwa. Njia ya pili ni kwamba watatoa ushahidi wao bila kuapishwa, na njia ya tatu ni kwamba wanyamaze tu wasubiri mahakama itoe uamuzi wake. Wameambiwa kwamba wako na kesi ya kujibu, na kama wataweza kujitetea tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka wa 2029 vile nimesema, kuna uwezekano kwamba huenda wakafungwa. Hii ni furaha kubwa kwa familia ya Brian, kwamba tunajua kuna watu ambao wako huko nje wenye ufahamu zaidi ambao wanaweza kusaidia hii kesi. Ikiwa unajua uko na huo ushahidi, unajua yale yaliyofanyika, please come forward. Family ya Brian Odhiambo ĩkoretwo ĩkĩgirĩka ĩgĩtetia kũũra kwa mwana wao no ũrĩa nĩ ithe wa ciana 2. Andũ a family yake magĩthingata kĩhoto kĩa mwana wao gĩthiĩ na mbere na kwenjerwo marĩ na mwĩhoko mwĩrĩ wa mwana wao no ũkonekana. Kwa leo nimetoka kama roho iko na furaha kidogo juu najua nitapata justice ya mtoto wangu. Kila siku kweli maswali hazikomi, pia kwa watoto wake. Siku hizi maombi ni Mungu saidia baba arudi. But venye nimeona nini ya leo imefanyika, ruling ya leo imefanyika, nina hope na ninatumai Mungu atatutetea mbele na Wakenya watazidi kusimama na sisi baka tupate justice ya Brian. Tunajua kwamba wale ambao wameambiwa kuna a case to answer au washukiwa wa KWS au ndio wanajua pale walificha Brian. Tunaomba kwa tafadhali watupatie mwili ya Brian ili tuweze kuzika. Lakini safari ya haki haijaisha. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Nakuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina.